Yeyo reka nongere nguhe ikaze nanone muri aya masaha y'igicamunsi kabisa. Reka ngushimire wamaze gukanda subscribe kuri Joshua TV Rwanda. Reka ngubwira ngo Imana ikomeze iguha umugisha kabisa. Turi muri ya makuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho witwa Ishimwe Vestina amakuru agenda akomeza avuga ko yamaze gutandukana n'umugabo we kabisa. Bakomeje bamwihanangisha rero, abahanzi batandukanye bari kugenda bamwihanganisha bavuga bati ihangane mukobwa wacu. Bamwita Aline Gahongayire, aragize ati fashe uyu mwanya nk'umuntu mukuru, ndavuga ati reka nihanganishe uyu mwana kabisa wamaze kuba yatangaza ano makuru agiye atandukanye. Aravuga ati umuhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Aline Gahongayire yongeye ubutumwa mugenzi we Ishimwe Vestina amukomeza, nyuma y'uko hagiye hanze ubutumwa bivugwa ko ari ubwe agaragaza ko urugo rwe rudahagaze neza. Amakuru y'ibibazo bivugwa mu rugo rw'umuririmbyi Vestina yasakaye kuri uyu wa kabiri itariki 19 Ugushyingo, nyuma y'uko ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Instagram hatambutse ubutumwa bugaragaza ko hagati ye n'umuryango we bitameze neza. Ni amakuru kugeza ubu utavugwaho rumwe, bamwe bavuga cicikana ku munsi w'ejo amasaha ya mu gitondo. Itangazo ryanyuze kuri Instagram ya Ishimwe Vestina kabisa, bavuga ko ashobora kuba yatandukanye n'umugabo we bari bamaranye iminsi igera ku 145 babana nk'umugore n'umugabo. Ariko mu minsi yashize Ishimwe Vestina yagaragaye ku rubuga avuga ati nta kindi gihe nigeze nishima mu buzima. Ubu ngubu rero arabihiwe nuko ingo z'ubu zigenda bikomeje kuba bigenda bisakara ku mbuga zigiye zitandukanye, uko uno mukobwa umuririmbyi wo kuramya no guhimbaza Imana ashobora kuba yamaze gutandukana. Gusa hari byinshi biri kugenda bivuga yuko ashobora kuba ngo atari we wabyanditse, ahubwo ari abamwitiriwe, akagenda avuga ati ni indirimbo ngiye kwamamaza kugira ngo muzayirebe muri benshi. Ni Joshua TV, reka ngubwire ngo Imana iguhe umugisha kandi uhahuronge. Ciao ciao. Gusa wibuke kugenda ukanze iki subscribe.